Komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya Cenko yashyize ahagaragara kuri tariki 15 Kamena 2026 raporo yayo ku myigaragambya batavuga rumwe na leta baye tariki 12 Kamena Kinshasa ivuga yuko nibura abantu babiri basize ubuzima ndetse abandi benshi bakomereka cyangwa se bagatabwa muri yombi. Nkuko iyi raporo ibigaragaza, bamwe mu bapfuye ngo arashwa amasasu, undi kandi nabivuga yuko yapfuye nyuma yo kubitwa inkoni ndetse no guterwa amabuye. Naba raporo yise Force de Progrès ubwo bagabaga ibitero ku biro by'ishyaka rya SD. Raporo ivuga kandi yuko abantu benshi bakomerekeye muri iyo myigaragambyo. Abakurikiranye ibyabaye kuri behalf ya Cenko bavuga yuko amakuru bakusanyije agaragaza yuko nibura abantu benshi bakomerekeye mu mvururu zabaye hagati abigaragambyaga ndetse n'abashinzwe umutekano kandi ngo bakomeretse cyane cyane n'abantu bigaragambyaga. Hari kandi amakuru agaragaza yuko abantu benshi bataye muri yombi mu gihe cy'iyo myigaragambyo. Raporo ivuga yuko bamwe mu bafashwe bakomeje gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe nubwo nta mubare nyawo watangajwe. Abangaba hari kurande rw'abigaragambye ku ruhande rw'imiyoborere y'inyandiko yo kwiyamamaza rero nabo bakorana rwose nk'iyaje kwemezwa. Ni mu gihe kandi batangaje ko abasirikare ba Kongo bamaze kunanirwa, abaturage bari kwicukwa barebera ngo icyo bashoboye no kurya amaruswa ndetse no kwiryamira mu gihe urugamba rwatangiye kurisha. None muri Kongo ngo raporo y'abadepite irimo iragaragaza ibibazo bikomeye mu gisirikare n'umutekano kandi ko bikomeje guteza impungenge ku baturage ndetse no ku mfu zabo za buri munsi. Raporo y'ubushakashatsi yakozwe n'inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko igisirikare cya FARDC gikomeje guhura ibibazo bikomeye by'imiyoborere bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu vuba aha. Iyi raporo kandi ivuga ko hari intege nke mu kurinda ibice bimwe by'ingenzi by'igihugu, intege nke ku buyobozi bwa gisirikare ndetse n'imikoreshereze y'ikoranabuhanga mu bikorwa byo gucunga umutekano buri munsi. Abakoze ubwo bushakashatsi bavuga kandi yuko hari n'amafaranga rero agena ibikorwa by'intambara n'umutekano atarakoresheje uko byari biteganyijwe. Raporo igaragaza yuko ari amafaranga y'inyongera angana na miliyoni 1 n'amafaranga 100 z'amadolari, ariko ngo aya mafaranga barahishe ntabwo bugize bayakoresha. Mu nama yabaye mu kwezi ko Kuboza, Minisitiri w'ingengo y'imari Adolphe Muzito yatangaje ko mu ngengo y'imari yagenewe urwego rw'ingabo ingana na tiriyari 7 na miliyoni 8 z'amafaranga ya Kongo ngo aya mafaranga yakoreshejwemo 74% gusa. Iyi raporo kandi nagarutse ku mikorere y'abarwanyi ba Wazalendo bakorana n'ingabo za leta mu bice bimwe by'igihugu. Komisiyo ishinzwe umutekano n'ingabo bivuga yuko bamwe muri abo barwanyi badacungwa neza, bafite imikorere itanoze kandi baraho bigoye kugenzurwa buri munsi. Minisitiri w'imari Dadofwamba yavuze yuko buri kwezi hari amafaranga yagenerwaga Wazalendo, ariko kandi anagaragaza impungenge zashyizwe ahagaragara n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ku bijyanye no gutandukanya abarwanyi bakurikiza amategeko n'abakora ibikorwa by'urugomo. Iyi raporo ivuga yuko bamwe mu barwanyi ba Wazalendo bashinzwe ibikorwa birimo ihohoterwa rikorerwa abasivile ndetse n'ibindi byaha byibasira abaturage buri munsi. Minisitiri Fwamba yavuze yuko umubano hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo udakwiye kuba inzego za gisirikare zihoraho, ahabwe ibikorwa byabo bikwiye gukorwa hubahirizwa amategeko n'amahame mpuzamahanga arengera abaturage. Mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru, amakuru agaragaza ko bamwe mu barwanyi ba Wazalendo bavuye mu matsinda yabo bagahita bashinga n'imitwe yitwaje intwari ikorera abaturage ibikorwa by'ubwambuzi ndetse no kubambura amafaranga. Sibyo gusa kandi hari n'abavuzweho kwinjira mu mutwe wa AFC M23. Iyi raporo kandi anahishuye byinshi kuko yanagarutse no ku kibazo cy'umubare muto w'abapolisi mu gihugu. Ubuyobozi bwa polisi bwatangaje yuko umubare w'abashinzwe umutekano udahagije kugira ngo igihugu cyose gicungwe neza, kandi ngo arabasaga 12,000 bategereje amahugurwa mbere yo kwinjira mu kazi. Mu gihe kandi ibibazo byose bikomeje kuvugwa, ibikorwa by'umutekano mu cyo bikomeje no mu bindi bice by'igihugu. Kuri tariki 13 Gicurasi, abarwanyi ba IDF bagabye ngo igitero mu mujyi wa Beni hafi y'umupaka wa Uganda ngo bica nibura abaturage 15 ndetse n'umusirikare umwe. Abarokotse igitero ngo bagaragaje uburakari bavuga yuko ubufasha bwatinze kugeraho cyabereye. Abaturage benshi basaba yuko abayobozi b'ingabo ndetse n'inzego z'ubutasi bakorera muri ako karere basimbuzwa kubera ibyo twakita nk'intege nke bagera mu gukumira ibi bitero. Iyi raporo kandi je mu gihe Kongo ikomeje guhangana n'ibibazo byinshi by'umutekano mu burasirazuba bwa kino gihugu, amitwe myinshi yitwaje intwari ikomeje gukorera ibikorwa by'urugomo byibasira abaturage. Abasenguzi bavuga iki? Bavuga ko gukemura ibyo bibazo bizasaba ivugurura ryimbitse mu nzego z'umutekano, imicungire myiza y'umutungo ndetse no kongera ubushobozi bw'ingabo n'abapolisi kugira ngo bashobore kurinda abaturage ndetse n'ubusugire bw'igihugu vuba aha. Bitabaye ibyo abaturage bari bukomeze gushira kubera ko rwose nta protection cyangwa se nta babarinde bafite bahagije. Ngaye ngukora niyo makuru y'umunsi kwa tubafitiye muri Kongo. Mbabagera n'igina cyari mwe Nyabare Obedi kama kawaida, na yengi ni Obi Time news waruteze amatwi. Obi Time News.